Kecamatan Lareh Sago Halaban. Marilah kita saksikan penampilan yang ditunggu-tunggu dari kelas 12 IPA 1 dengan wali kelas Bapak Dr. Randus Indra Martin. Selamat menyaksikan.
makan anang Allah jale, sambah nan indah maangke tangan, suara saljo nan taun jua. Salam taun jua kaundangan, salam tatunggang baan juangan, seratus salam keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamulo kami kamarambah, nan marambah di tengah koto. Bamulo kami kamanyambah, tipak kapado kami nan basamo. Lenggok lama, lenggok lama, lenggok. Lenggok lama, lenggok lama, lenggok lama, lenggok. Hey, lenggok lama, lenggok lama, lenggok lama, lenggok. Lenggok lama, lenggok lama, lenggok lama, lenggok. Hey, hey. Woi Siwan, mangga di siko, mangga dua joma, pailah kena. Sairiang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sairiang salam jo sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sanak-sanak dalam keadaan sehat walafiat andaknyo. Amin. Di pensi kita nan kiniko, kami dari Elsion kelas 12 Sinceone 12 Science 1. Woi, jangan sok majan lo lah. Lah 70 tahun niko di Jepang ha. Pailah kena. Iyo sana 12 Science 1. Duo boleh IPA 1 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul
Karano Cinto yang tidak begitu menarik namun sedikit mengkritik dengan banyak trik dan tidak memerlukan banyak kritik. Dari penontonnya nan saki-saki karena naratornya nan cantik. Mohon perhatian, bioskop Ikatan Rombongan Pelajar Paling Senang, disingkat Tarompa Jopang, segera dimulai. Untuk itu, nan jauh mandakeklah, nan dake marapeklah. Oke sana, dramaku dimulai katiko saat bumi masih belum terkontaminasi zat arang. Hutan masih lebat. Di sebuah rumah yang keluarganya sangat-sangat harmonis. Tapi semua berubah saat negara api menyerang. Mas sambako, ndak barisi tu duang godo. Jan mengicik jo lidah le ado udah magi piti. Yo piti tu paguno untuk udah. Paguno cik udah untuk iko ha. Lebih penting kowa daripada bini. Kodak jo kowa tu lah bini. Cubalah pikir, bodak adik tu berapa li? Nan magi piti iko seorangnya. Cibo rasuan dia udah idik mirip adik ko. Ayang kadi rasuan lai. Panik dek maraso semah. Kok lai udah bapikir ndak ka mirip koak do. Lah jale anak duo yang ketek sekolah. Nan cik lain ndak bakar rajo. Karajo judi ka judi seh. Lapone dah doko manahan dah. Tapi udah mirip tujuh ka dia. Antuk je lah. Idik udah. Jangan dia atur-atur. Udah ndak sayang ka kami ledo. Pak, mak, kalau dak bacokak sehari baannya do. Lapon nu telingo buruknya mendangah ha. Nya dia kapai sekolah le. Piti dak do. Jangan salah nama, salah napa tu ha. Antuk je lah. Jangan sotolo urusan orang gaib lai. Kok dak bapiti dak banti. Jangan sekolah. Kalau awak yang dak bapiti dak baa do. Kau adik nan surang ko baa. Tasarah lah. Ba adek mode iko banai duit kita ko bang. Iyo ka baa je lah le dia. Lah takdir awak yang merasai tarwis Sampai bila awak kamu deko ko bang? Sabar yo dia. Tunggu bang sukses. Kau abang dah piti lu. Pakai salah untuk lanjut. Lah ya doa abang piti tu. Tu untuk abang mah. Nyak bang lah ya doa. Payahlah sekolah le. Elok-elok di jalan. Jadi bang, makasih yo bang. Amina pergi sekolah lu bang. Iya, bang pergi cari piti lo lu. Sekarang aku rasakan apa yang orang-orang bilang. Rumah itu lebih dari bangunan. Kaki bisa melangkah keluar dan meninggalkannya. Tapi hati tak bisa. Ia selalu bertahan di sana. Sebagai anak, aku memaklumi apa yang terjadi. Bukan tidak bersyukur dengan keadaan ini. Tapi saat bibir tak mampu berkata, maka ku biarkan mata menceritakan segalanya. Baitulah iduk dua baradik tanpa perhatian dari kedua orang tuanya. Sementara itu, ada pula keluarga Cik Lai sana. Penasaran je ceritanya? Pelah awak calik sama-sama. Sadaqallahul azim. Alul? Oh Alul. Kamal anakku ke. Alul? Oh Alul. Yo mak. Yo, tunggu santai mak.
Lah sudah sembayang. Alah, Mak. Mengaji? Alah, Mak. Kalau bakalilang 7 kalilang jo kambing alah. Bagara maknyo. Amak nak bertanya. Lai ada berdoa nama tadi. Pastilah, Mak. Namu Amak jo apa selalu ada dalam doa alul, Mak. Lai ada berdoa nama dapat apa baru nan kayu Mak, walaupun apa lah tiada, tapi apa masih selalu ada di hati alul, Mak. Iyo nak. Amak cuman bagaranyo. Tapi amak ingin pula hidup awak nak mirip iku aja doh. Rezeki tu lado yang mengatur, Mak. Alul pai lu, Mak. Pai kau malul. Pai ka surau Bahrul Ulum, Mak. Menolong kiai merosian musola. Yo pailah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Elok-elok di jalan yo. Yo, Mak. Tunyo keluarga Cik Lai. Lah duo keluarga nambah beda. Katambah jo mencelik keluarga nan lain. Jangan lendak. Lamo jadi dek beko. Yo balik kita ke Gafar nan pai mencari piti tadi balik yo. Kira-kira apa karajonyo yo? Mola sama-sama kita cari sana. Stop! Woi dah! Nyumbang ah! Nanti kau jumpa wala makan le. Awas lah ha. Woi, orang gila gitu. Oi, kama dia? Pai. Pasti bawa piti kan? Indak dah. Bawa kinyak lah. Jangan le dah. Capek lah. Jangan lai. Bawa kinyak piti tu. Jangan le dah. Masih kuah. De udah. De. Samantaro itu, kawan-kawan Gafar yang preman indak sekolah sedang berkumpul di base campnya. Ko Samuiden, namoe Rocky, lacok keliling dunia. Maroko, Zimbabwe, Mongolia, terakhir patang juara 1 di Padang. Oh my god! Kalau Samui bos? Halah, baru itu prestasi Samui Anglu. Rosita kuah, ala 70 kali juara dunia. Wow! Samui Ang ma Frank. Kuah, Samui wa Evan Damar namanya. Baru kapatang ko juara U19 lu. Dak baik itu deh Frank. Dek Samui Ang baru junior lu. Biar Rocky sama Rosita nan diadu dulu. Ang yang jadi wasit Frank. Jadi bos, buat mulai lah. And now, ladies and gentlemen, first we invite to the scale MMA's undisputed top attraction, the hard-hitting and widely popular two-division UFC champion of the world, the notorious Conor McGregor. Woi, main aglan tu. Sero lama. Rosita, mati Rosita den. Lah payah dia melatih untuk tiket dunia kau ha. Biarlah. Seru nyang. Cali-cali lah kau berjalan tu. Ko Rocky lah patah kaki dia ang. Sorry bos. Untung lain nak ikut ang mar. Bos, kau setoran hari kini. Kalau mirip Iko, bisa balik pulau pribadi mah. Bana tu bos. Banyak dek kita dapat peti hari ko. Tapi koyo luncukik leha. Enemy spotted. Weh. Lain nampak dek kalian di ujung tu ha? Apa bos? Itu ha. Kini cuba Frank. Ambil petinya lah. Jadi bos. Tahu nggak Jeng? Kemarin gue habis beli handphone baru loh. Mereknya iPhone 11 Para Max.
Halah, bilang aja lo iri. Tunggu dulu ya. Uni yang gadih, baik hati dan langsing. Agi awak piti. Ndak usah banyak-banyak. 50,000 sialah tu. Kalau Uni nak nio, cari tato aku. Halah, tato yang bapangkan kain ces. Kok ambil saya kembaliannya. Weh, banyak lo mani. Ya iyalah, ini kan inches. INCHESS. Ingat ya, pakai syah. Inches. Makasih Uni Inces. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the DRE. Bos, kau pitinya bos. Kayunya kironya bos. Mantap Frank. Tak sio-sio bos pungut ang deh Frank. Alah, segitunya kemampuan ang tu Frank. Contoh kau. Stop. Bawakan yak piti mak. Copek. Nani? Omae wa mou shindeiru. Anyuang! Ada dalam pala! Ada dalam pala! Pasti kau petiang! Anak balang ada dalam pala! Pesen! Ampun mak. Woi! Kemari kalian! Jalan! Jongkok! Pasti kau petiang! Tentu ketek lah bala-bala kalian! Ampun mak! Ampun mak! Ikut kerja kalian yo! Orang payah cari piti! Kalian mamalak-malak kerja kalian! Pasti kau cepet! Kini kalian payah dari risiko. Cepet. Mamalak-malak kerja kalian. Orang payah cari piti. Wes, banyaklah pitinya. Zero lemah. Maaf, itu dompet udah jatuh. Dari matamu, kulai jatuh cinta. Dak dompet nan jatuh do dia. Udah nan jatuh hati ke dia. Kama dia? Pai surau Bahrul Ulum dah. Pai baraja agama. Tunggu entah. Ada pantun untuk adik. Piti 1000 di bawah lapik. I love you adik. Alah tu, jangan menggombal jole. Kami pai lu, lah talambe. Assalamualaikum. Tunggu. Allah. Waalaikumsalam. Ande, Gafar, itu kiro karajonyo, tukang pala. Sana, tu nak untuk dicontoh doh. Samantaro itu, apaknyo Gafar, pai katampe biasa inyo duduk. Nidai, oh Nidai, kopi susu cek Nidai. Tak pakai gula, tak pakai teh, tak pula pakai air do Nidai. Tuh, pakai ada udah. Pakai senyum Uni cola. Kona-kona bini di rumah Mas Bob. Bini tu di rumah pulo etongan eko di mak. Mineral water 1 gelas cik Nidai. Mineral water? Tu dah. Air putih Nidai. Copek tek, tak pakai lama. Nyak piti tinggal modal untuk malam jual ha. Air putih saya deh udahnya. Ndak do air di rumah udah. Halah, hendak modal. Biarlah, dewa judi je lambayan sadalah. Ampailah sado. Piti manang patang, olon je abi le. Tu antuk lah tiba lo nang karatori je. Banyak-banyak bawa piti bekok malam di dah. Ko piti sedang kiri ha. Butuh pemasukan bekok malam. Yo, kalau manang tu, tolong bayar utang tu stek. Labi sabuku dek menulis utang awak je. Salero gadang, tapi pautang. Yo Nidai. Malam beko ko ha. Pasti ambo yang kemenang. Halah, menang dari Hong Kong. Pelak caliak kini lah. Main nak selayang dulu. Hande, dewa kowa jangan ditanya. Kula siku saudara lah. Kalau kalah, jangan nangis dak. Dan, cukin dan. Dan, cekin dan. A few moments later.
Lah, pajak tutui lah. Hande, kau sedang tujuan ya. Sebentar lah. Ndak bisa doh. Kau kepecat lihat dance ha. Allah. Kami kan melo malam kuah. Allah tu, pet lah. Wak caliak sama-sama. Ha, jadi. सब कुछ ठीक है बाज है सब कुछ रब नजदीक है रब के हुजूर में कसमें भी खाली दुनिया की आनी बानी रस्में निभाली फिर भी न माने कोई तो दफा कर माने जो माने ना माने को भला कर दुनिया न माने खसमानु खाए मर जानी 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 ओए खसमन खाए मर जानी 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 ओए खसमन खाए मर जानी हाय ख्याल भी जाने क्या क्या सोचता रहता है गा के नोचता रहता है गा तुम मुड़ के देखा ना कर जो सर में सो जाएगी तो पाँव में हो जाएगी उठ के रातों में दर्द ये पाला है अंधे जमाने में दर्द एक छाला है दिल तेरा ना रोगी बलिए दिल तेरा ना जोगी बलिए दिल तेरा संसार ही गएगा लगे दिल को बेबानी मर जानी मर जानी मर जानी मर जानी मर जानी मर जानी ओए खसमन खाए मर जानी 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 ओए खसमन खाए मर जानी 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 चलो अब दूर यहाँ से पहाड़ों से भी आगे वो जहाँ पर सुबह जागे ओ बड़े सब कहते हैं ये चुनो अच्छे हम साए समझ के जो समझाए रो रो के रातों में आंखें भी खालेंगे लिख लिख के तारीखें दीवारें डालेंगे चुप कर चलिए भाग ले चुप कर चलिए दुनिया से भागे दुनिया में दुनिया को हुई हैरानी मर जानी मर जानी मर जानी मर जानी मर जानी मर जानी ओए खसमन खाए मर जानी 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 ओए खसमन खाए मर जानी ओ ठीक है ठीक सब कुछ ठीक है बाज है सब कुछ रब नजदीक है रब के हुजूर में कसमें भी खाली दुनिया की आनी बानी रस्में निभाली फिर भी न माने कोई तो दफा कर माने जो माने ना माने तो भला कर दुनिया न माने खसमान खाए मर जानी 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 ओए खसमान खाए मर जानी 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 ओए खसमान खाए मर जानी
like blah blah blah. Y'all should know me well enough. Better have my money. Better have. Better have. Better have. Better have my money. My money. My money. My money. Better have my money. My money. My money. Money. Better have my money. My money. My money. My money. Better have my money. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Like you should. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Mama, 떨리는 뜨거운 손길 내 여기 다가오는 feel 너를 녹이는 뜨거운 느낌 I'm so high. I'm so Ha, dah bit tu doh. Dek dance lah sudah, mula pulang toleh lah. Pelah. Weh, ento. Mari hilang lah. Ha, mangaplo lah deh mak. Ang lain nio menang judi seraman dan ko. Tentu iyo wak nio menang lah mak. Apapun cara wak lakuan, asal wak bisa menang main judi tu. Ha, ikut ajaran kini lah. Kapai kama mak? Ikut je lah. Jadi mak. Dasar apa-apa nan waktu ketek makan micin. Tu mirip tu jadinya. Kamalah mak Danu jo Pak Anto Semoga indak salah-salah karajonyo do sana. Jangan ke mana-mana karena disiko akan dikupas secara tajam. Setajam kapak bakare. Weh, akeh follower si Anu gua. Nganti kalah followerku. Mbah, kau Danu melebu. Jadi giko mbah. Jenengmu Anto kan? Pasti merene arok lungon jaluk coro menang judi nggo mengkumbungi. Mak Danu, apa kecik mbah aku? Ndak paham awak doh. Namuang Anto kan? Pasti yang kemari untuk menang bajudi. Iyo mbah. Dari mbah tahu Sakti lo mbah aku mah. Itu galak Den. Iyo mbah, maaf. Kau snap IG mu lah. Dari snap IG ang. Iyo mbah. Dari dulu awak main judi ndak pernah menang dong mbah. Setiap main kalah. Main kalah. Ndak main pun awak kalah mbah. Tenis dulu. Tunggu sebentar. Ji walang kaji, kokok belok, ayam mati, masuk baskom. Ah.
Apa tu mbah? Rasa ada yang masuk ke dalam koha. Alah. Yang penting ang menang malam ko. Wes, ikutan dane dewa judi wes nakani kue. Mengko bengi pasti kue menang. Oh mak, itu tandanya dewa judi lah masuk ke badanang. Beko malam seterusnya ang pasti menang. ndak ada syaratnya dah mbah. Eneng siji. Cieknya Follow akun IG Mbah ya. follow akun IG Mbah. Jadi mbah, kalau ongkosnya berambah 10 juta mbah. 10.000. Kok mbah? Oh iya, mengko transfer aja ke rekening Mbah. Nomornya mengko Mbah kirim lewat IG. Transfer saja ke rekening Mbah. Beko nomor rekeningnya dikirim di DM IG. Jadi mbah, makasih ya mbah. Kasih Mbah. Sama-sama. Lan toh, mak pulang ya. Jadi mbak. Ha, dewa judi. Ikonya dewa judi gini. Aduh lawan main judi bawa ada. Aduh lawan main judi. Woi, manga aja di sekolah. Adegan wala habis. Pailah kena. Dewa judi. Astagfirullah. Ado-ado jo karajo mak danu jo anto. Sementara itu Nansi anak gadih yang basalisia lalu jo si Gafar Cako sedang mendengar pengajian di Surau Bahrul Ulum. Penasaran mbak ceritanya? Mula sama-sama kita cari balik. Assalamualaikum anak-anak. InsyaAllah penghuni surga. Waalaikumsalam Ki Haji. Di siku Ki Haji akan membahas tentang persaudaraan. Ada yang kau bertanya? Ado Cik Kiai. Ipe nak tanya, yo bana tu setiap muslim tu bersaudara. Satahu Ipe yang saudara tu lahir dari Cik Apa jo Cik Ama. Ipe, dalam Al-Quran kanlah dijalean dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Gitu pe. Batu tu yang dikecean Fatimah. Dahulu Rasulullah mengucapkan bahawa sesama muslim itu bersaudara. Maka dari itu kita dilarang saling menyakiti. Ada yang ingin bertanya lagi? Cik lai Kiai. Ya agak melenceng dari materi Kiai setek. Labara lamo Kiai maja di siko. Alah lamo nak. Ambo pun lupa. Semenjak surau ko dibangun, ambo lama aja ngaji di siko. Mungkin apa jo amak kalian jo Ki Haji belajar mengaji mungkin. Tapi makin lama makin sakete anak-anak yang mengaji di siko. Semakin tua surau ko, semakin banyak yang meluput akhirat. Beberapa saat kemudian, sudahlah pengajian yang diagi Dek Ki Haji. Banyak ilmu yang didapat tiap harinya. Kadang baca Al-Quran, ada tausiah dan tanya jawab mirip cakojo. Sungguh beruntuklah anak-anak kini yang nama berbalik ke surau. Gafar, laya do nampak si bos. Pas lari kanai berang di amak-amak tadi, ndak do nampak le. Entahlah, nak tahu dah. Palingannya di kadetek dai tu. Kalau ndak lapai mainnya ke Pulau Kapuak mah. Pulau Kapuak? Pulau Kapuak tu di mana tu? Ba ada ndak diajak awak di si bos payung wisata Gafar. Itu tu cuma istilah. Lai jale. Pulau Kapuak tu tampek lalok mange. Baru tahu wak lo. Tu mako rajin sekolahnya orang. Cari si bos lah. Pelah. Ampai Far. Lanjutlah. Wak pai cuci muka lu di musola.
Woi tukang sapu, apa guna menyapu di situ? Lai ka dapet piti dek itu. Ancak ikut je awak le. Mamalak orang, kan lai dapet piti. Alah kawan. Jadi kawan bangga apa buat maksiat. Itu ndak punya kawan deh kawan. Salah kawan mengambil hak orang lain tu. Daripada kawan kerja itu tarui. Ancak kawan ikut je kami mengaji di surau iko. Anak muda mah bisa ikut-ikut itu. Buang-buang waktu saya mah. Tasara kawan saya lah. Yang joleh awaklah majak kawan ke jalanan elok. Iko yang cako kan? Masih ingat je awak? Masih udah, baa tu. Kenalan wak lu. Nama udah Gafar. Kalau nama adik siapa? Nama awak Ipeh dah. Ipeh pengajian di siko? Iyo, dah Gafar baa de dah ikut. Bisa ikut lah, banyak manfaat dia bagi awak. Jadi, besok udah datang. Alah, tiba cewek yang majak langsung semua. Antok lah. Ipeh, Far pulang lu. Jadi udah. Sana, mudah-mudahan you datang Gafar tu besok ke pengajian yang. Nak tobat lo si Gafarnya ah. Kini wak pindah ke keesokan harinya di sana. Lai pai jo Gafar ke pengajian ah. Mola wak calia. Nak copet lo sudah drama ko. Jom sana-sana. Woi Siwan, jangan gaduh pensi jo ha. Dah nampak orang mencalik tu ah. Pailah kena. Onde, lah pailah kena. Drama ko kamu mulai lah ha. Weh, gadi je le. Tunggu aku cantik. Ba adik lah pakai peci lo ko. Lah pakai kan suarang lo. Kona ba awak nan dulu Gafar. Ba mudahnya awak cari rasaki. Kini male. Kawan kubun impen kita nan lama kita bangun tu. Buka sadon liat. Zaman dah abad 20 ale. Bos, tunggu bos. Wak pai pengajian cuma calik cewek je bos. Ada cewek yang wak suka di situ. Siapa orangnya tu? Lah gadangnya kini mah. Tu rahasia le bos. Rahasia negara kau mah. Tak boleh lah buka-buka doh. Beko tahu pula orang sekampung. Lah, bos pai kakadai tek dai lu. Beko sanjo katapik biasa. Jangan sampai dak datang. Sip bos. Assalamualaikum Alul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lalu. Ipeh, tunggu. Alhamdulillah. Lai datang jo kawan kiro Santai bro. Masuk lalu kawan. Kiai Sontale datang. Baik itulah kelanjutannya sana. Hari demi hari telah berlalu. Nansi Gafar lah mulai beransua-ansua berubah ke jalan yang bana. Tiap hari pai pengajian. Lah mulai nyomaninggan gengnya yang dahulu. Tapi nan apaknya makin lama makin kareh bajudi. Sampai ndak pulang bagai ke rumah do sanak-sanak. Baalah nasib keluarga Gafar selanjutnya. Mari kita cari. Tapi sebelum itu mau kita cari si Gafar dulu ya sana. Baa bantu Gafar yang Allah berubah. Lai bantu orangnya atau indah mula kita cari sana. Alhamdulillah kawan Allah majak awak ke jalan yang benar kawan. Makasih yo kawan. Dak baa deh kawan. Lah tugas awak juga sesama umat Islam ko membawa kawan ke jalanan elok. Kan sesama muslim tu bersaudara. Iyo kawan. Tapi nan awak raguan kini kawan. Apa awaknya? Salamu iko apa awak magia kami nafkah jo piti haram. Pai manjudi. Kadang sampai ke kampung orangnya bajudi. Alah 3 hari ndak pulang doh. Ada nama awak yang awak fikir leh. Emang ama kawan dia apa? Ama awak punya riwayat penyakit jantung kawan. Astaghfirullah. Yang sabar kawan. Jangan lupa berdoa ke Allah supaya Allah memberi kemudahan.
Weh Gafar, kamang sama ko. Dulu ang ngecek ikut itu cuma untuk mencari cewek senyo. Tapi kini halah 3 minggu ang tak pernah ngumpul sama kami. Orang yang paling dia percaya kinilah berubah. Kini capek lapihan sadonyo. Bos, ampun bos. Bukannya maksud untuk meninggalkan bos. Tapi awak tak ingin berbuat salah le bos. Awak ingin berubah. Salah muka yang awak lakon dosa bos. Alah, sok-sok nak menceramahi luang le Gafar. Dulu ang yang memohon minta gabung ke kami. Kini apa? Yo tu bos, pajak pengkhianat ko. Hajar sekali bos. Weh, tunggu kawan-kawan. Jangan pakai kekerasan. Gafar tak dosalah tu. Inyo ka berubah ke jalan yang elok. Alah, ikut campur lo ang le. Payahlah ke situ. Ikut urusan kami. Hajar saya si Gafar ko bos. Pak, itunya pelakunya pak. Angkat tangan kalian, cepet. Mengarayo orang kalian. Tak ada kerajo kalian yang lain do. Kini ikut kalian ke kantor polisi. Makasih banyak pak, lah menolong kawan awak. Sama-sama nak. Kalau ada kriminalitas di kampung ko, kecaan saya kapak. Si korban tolong bawa ke rumahnya, rawat inyo elok-elok. Jadi pak. Dia dah ba'a dah kawan. Dah ba'a dah kawan. Cuma luka seketik. Mo'o kawan. Tak bisa nolong cokak tadi. Badan wak ikut godangnya. Dah ba'a dah kawan. Percuma wak lawan. Kan kalah juaknya. Makasih Allah main bawa polisi. Sama-sama kawan. Peklah wak antan pulang. Jadi kawan. Onde sana ibu anjalik si Gafar. Semoga Gafar tetap sabar menerima cobaanku. Kini wak caliak bak kelanjutan ceritanya ya sana. Peklah wak caliak. Assalamualaikum mak. Assalamualaikum. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, Gafar. De apa anak amak? Siapa yang menangani Gafar? Dah toyib jo kawan-kawannya mak. Makasih banyak Alul lama nolong Gafar. Yo mak, iko nak bisa Alul tolongnya mak. Alul balik lu mak. Dak singgah Alul ke rumah mak lu. Jangan le mak. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gafar, kanlah dari dulu amak kecean. Jan bakawan juinyo. Lah jalinya orang ndak beres. Maaf mak. Kini Gafar ndakkan lakukan itu le mak. Kini Gafar istirahat aja lah di kamar lu. Beko sabantalai makan. Amak buat sambal lu. Abang? De apa bang? Indak baado. Kini bantu amak masak lah. Jadi bang. Mak, de apa abang tadi deh mak? Baca kak jo kawannya. Ba adek bisa mak? Ndak tahu mak do. Mungkin inyo ndak suka abang Mina berubah. Nak, tolong potong bawang kocek. Amak pai ke kamar mandi lu sabanta. Jadi mak. Weh, lado abi. Ha, untung Mina ada nanam lado di belakang. Astagfirullah, Aminah, Aminah. Iya mak. Dari ma Aminah nyak sambal langui. Maaf mak, Mina ambil lado sabantako di belakang mak. Soalnya lado habis mak. Maafkan Aminah mak. Ndak baado nak. Leangui saketek lo nyoh. Lain masih bisa wak makan. Tolong ambil piring lah. Salin sambal kole. Jadi mak. Udah. Kama udah selamoko.
Alah 3 hari ndak pulang-pulang. Tuh, apa yang bawa sebanyak tu? Alah tu, jangan banyak tanya jo. Mina, ambil dapat nasi cik lah. Jadi pak. Udah. Kini jawab pertanyaan adik. Apa yang udah bawa sebanyak tu? Jangan banyak tanya lah dia. Ko apa perlu sambal ko? Badek bisa ngui ko. Dari dulu ndak pernah sonang duit nampak ada. Maaf pak. Itu dek gara-gara Mina tadi deh pak. Apa? Lah pulang pak. Kamu pak selama ko. Alah 3 hari ndak pulang. Itu apa yang pak bawa? Iko piti hasil judi. Makanlah pue-pue. Itu hasil selama 3 hari ya pak ndak pulang. Hahaha. Pak, jo piti haram pak agi kami makan. Itu ndak berkah doh pak. Iko sodo haram. Berjudi itu dilarang oleh Allah pak. Oh, lah pandai yang menceramahi apa gini ke Gafar. Dulu yang selalu memalak orang kan piti haram juga tu. Yang dulu jangan pak baco. Gafar kini alah berubah pak. Lah pandai yang melawan kini yo Gafar. Dimang baraja tu. Di Surau Bahrul Ulum pak. Kini dan cari tampe ang mendengar ceramah tu. Udah, kakak malu udah leh. Di sikose lah udah. Awas lah ha. Ama, jago ma. Amina, ama pingsan. Astagfirullah. Ama, badai bisa bang? Kini wak bawa saya ama ke rumah sakit lah. Abang cari bantuan lu. Semakin menegangkan cerita kini sana. Masalah dan cobaan selalu menghadang Gafar dan keluarganya. Kini kita lanjut ke Apak Cako sana. Woi Kiai, keluar dari suroko kini jo. Keluar. Sabar. Mengaku mari ariak di surau. Dak elok mari ariak di siko do. Tunggu. Iko pajar rasa kenal ambolah. Tapi lupa amboh ya. Apa nan alah Kiai ajan ke anak wak? Beadil lah pandai melawan kecil awak kini. Ndak ada ambo ajan melawan ke orang tua do. Bawa batanang, cibo jalan ke ambo. Ndak bisa batanang di sekolah. Ndak elok surau ko lai. Surau ko lah ajaran sasik. Padu masalah ko panjang. Ancak surang-surang wak di sekolah ini juga. Astaghfirullah. Ndak elok jo kekerasan ko do. Tapi lawan jangan dicari kok sobok pantang di elaan. Kiro anto murid dan dulu kini baada lah berubah hang. Dulu ang rajin ke surau, kini baada lah berubah lo. Indak nyangko dan ang berubah mirip ko dan to. Tahu Kiai jawab. Ba kaidak. Dulu yang paling copek tiba ke surau. Paling rajin membarasin surau. Tapi kini mantonyo yang dulu. Lah tanggalam di tengah kemaksiatan. Cuba ingat-ingat ambulan tu, indakkah mungkin ang lupa jambo. Kiai Jafkar. Ampun wak Kiai. Awaklah salah. Awak ndak mirip yang dulu lah itu. Ampun wak Kiai. Ampun. Kini masuk kita ke dalam surau, duduk tenang pikiran. Cari tahu wak lihat mirip dulu. Jangan ulang joy kolan tu. Jadi Kiai. Kiai. Pak. Kawan-kawan. Amaknya si Gafar masuk rumah sakit. Astagfirullah. Hah, bini wak tu Kiai. Di rumah sakit mana nak? Di rumah sakit Nusina pak. Kini bagage kita ke situ. Di simpang ada auto tambang. Peklah nanya itu wak sama-sama. Peklah.
Kini baru taraso de apaknyo si Gafar. Masoinyo salah salamoko. Kini timbul pula masalah. Bini nan inyo sia-siakan Allah. Dia jagolah dia. Dokter, dia bini wak dokter. Jangan kecian inyo ndak kajago-jago lah. Maaf, saya hanya bisa bantu sampai di sini. Dan pasien memang tak bisa lagi diselamatkan karena sakit jantungnya telah parah. Hanya keajaiban Allah yang bisa menyelamatkannya. Tuti, maafkan udah dia. Udah salah mokolah manyonyo nadia senyo. Dek udah dia merasai. Dek udah dia jadi miripku. Saban tu, ikut sadolah takdir dari Allah. Sado yang hidup pasti akan mati. Yang dikeceng kiai itu bana pak. Jadi apa harus sabar yo. Kini awak berdoa yang terbaik untuk amak, Pak. Itu yang bisa awak lakukan kini. Tuti. Bang, mirip suara apa lah? Coba bang cari lihat di sebelah. Hah, iya tuh. Coba bang cari ah. Apa? Mengapa di situ? Amaknya di sini ah. Hah? Jadi kau ndak bini awak dah? Pasien ini sudah lama dirawat di rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong karena penyakitnya sudah sangat parah. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya pamit dulu ya. Dia, maaf udah ya dia. Dek udah adik jadi miripku. Udah janji Indah akan mengulang melakukan kau lah dia. Iyo udah, ndak baado. Tuti akan selalu ado untuk udah. Kini wak sama-sama cari kerajo ya pak. Far tolong pak cari piti. Makasih ya nak. Apa janji akan menyayangi kalian sadonyo. Kini baa kondisi Tuti? Alhamdulillah Kiai, sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Allah bisa Tuti pulang kini. Allah udah. Kini pek lah pulang wak ke rumah lek leo. Jadi udah, pek lah pulang wak samo-samo le. Dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Semua masalah pasti punya solusi. Setiap cobaan pasti bisa dilewati. Dan setiap kecemasan pasti bisa kita atasi. Karena yakinlah Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Alhamdulillah. Semoga apa yang dahulunya pajudi kini Allah barubah kasadonyo. Keluarga yang dahulunya baci lapui kini Allah harmonis. Itulah penampilan drama dari kelas 2 Waleh IPA 1. Ambillah pengajaran yang dapat diambil dalam carito iko. Kalau ada yang indak patut jangan dicontoh. Sekian dari kami. Saya Wicis, Wiwit cantik, imut dan manis. Sebagai narator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki beda no ah. Berjoget kita le woi.
I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close, cause you don't even know. I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down, cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out, and when we wake we'd be the only sound. Get on my knees and say your friend James Brown. But I can make your hands clap. And I can make your hands clap. And I can make your hands clap. My flesh is searching for your worst and best, don't ever deny. I'm like a stranger, give me danger, all you're holding the right. Secrets on my way to the freeway, you're a keeper of crabs. Feel no conviction, grips of Dia tak kucing, dia tak kucing.